Milion čega? Eura. Dobro ste čuli. Ste vi sigurni? Ljudi moji, mi govorimo o našem Đuri. Otkud njemu 1.000.000 eura? Ne znam ja, gospođice, ja sam samo izvršitelj oporuke. A samo malo, kaže da bi mi trebali preživjeti u ovoj kući godinu dana. Mislim, kako? Gospodine, ja samo čitam što piše. Morate živjeti u kući i ne smijete napuštati selo dulje od 24 sata. 24 sata? Da. Šta ako se razbolim? Pravno gledano ne smijete se razboljeti. Tko napusti selo dulje od 24 sata, ispada iz oporuke. Stvarno bi bio lud. Nije u redu da tako govorite o dedi. Ma nije u redu. Nije. A za selo ima li kakve uvjeta? Nema. Vi čekate da unuci eventualno odustanu. Ovdje nema ni struje, nema vode. A velečasni, što onda ćemo čekati? Naravno, da. I što, mi ćemo dati se od sebe da vam boravak u našem selu učinimo što lakše. Naravno. A ako odlučite ostati? Ostajemo. Katarina. Nemam pojma. A kaj mene gledate? Pa dobro, stajanja. Daj ovdje smiri tog psa. Zakaj ja? Zato što je to tvoj pas. Nije moj, nego je dedin. Gle, moj nije sigurno. Oprostite. Piše šta u ovoj paščini u oporuki? A onda nije ni naš.